الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مان دخیتن لدنا دفعنے الحمد لله اللہ پاک پروردگار عالم کی فضل مسن کرمنی اللہ نا ای خوی دھموی دا ایمان کی سرک خجکتن پکھل بگی مرمنا ای خوی قلب تا ای خوی دھموی دا دھموی کنالو اور سو خجکتن ایمان یاو بگی برکت تا کی نیا صبح نصیب ہو چکو فمی سے نتر دیا سائن تم بھی مدد میں ہم نہیں حل کرنا ہو یہ گارو بارو یا قدرت میں سے اوگا ہو نرین ہو ادو اوی دادنا ماشاءاللہ ایکدم ترو تداوینا ہو جھول لئی رسی نصیب مکمل ثواب شہیدہ مقتد تو بنینا ہنگ سبزی قربانی پیر سے آرے ہو نتر دو ادو نہا کوئی نسو پیرے میں صاحب میں نسو الحمدللہ پچھلے ایشو سائن فامور دو ادم خوان دو تم گوبری تم بدے ہوگا تم اکتری
hifam ho ngare tu mengamde mesal Ismail jo ai jo ada dan tani si mamala adu hipar hipar tum di tumar asai je bayan ta itu mayang mesar na toram betusu adu mana mona na anwar ta udusu mai subura tarim ni alhamdulillah hai jana ko ni sida fammi ai na onda rum da famu si khakta ni khenna wa alhamdulillah na ko ke sath bi dal rim khair hoji punga masufadra aduna maru be akhir tang din gi jo amal da pura pa ba akhir tang amasung iman ga din ga mari le ba iman bu taro taza o ga do akhir kharatan tabana chummi Adi ibn Hatim dai ikhwana school college ki larikta sakhi sakhawat ki madanga dunia mafhum masi mamin chatpani Hatim dai ardi asami larikta su yoram mani Hatim dai gwari bangla da su english da fulawar yoram mani Hatim dai ki machani adi herse Adi ibn Hatim मासी मागी इलाका की सरदार ने हातिम का ऐसे कराना मासी असल क्रिस्तान ने हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का लात्री मांगा न त्रन नबी उजे मांगा माँ हो करे मचा की जमाना ने मखोई सी यमन गिनी यमन दा सहावाखर चतर अल्लाह की रसूल की हुकुम मतुन लंदारो यबा लंदादरी मांगदा अदी इब्ने हातिम से मां हारदे उफर सोतर को इधर नहीं रहे लंदाराना जुखन ले अदुना माना मां के गुलाम असीदा याम ने यांग रब खिंग यांग बस सगोलमा तैयार तौदना थमना हुकुम तौगी यशरब हाइवदी मदीना की मकीदगी कोई लालमी लाखों उगता रेमो ना नहरवान मागे गुलाम सिना यशरब की मकीदे उफुल मैम पाए वो सीधा मुसलमान लाइदन मागी मपूस दायर उड़ाम सुनने वो बस्ता सिना है ना अब दासाई मागी आयांग में सगोल जी तो उंगलग मासी चेल है मुसलमान ना लंदादना मखोई इलाका की मिसी फादना बोंदी तो उधर पूरे बोंदी सीधा निपास नुपिसु मैम यार इन्हें बोंदी सीधा हातिम दाई मचा नुपिसु यार भी मका मचा नुपिसु याम में लो सिंग सिंग बीने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार दे उभर है मचा नुपिसु ने अल्लाह रसूल दहाई करिया इतना आई हातिम ताई की मचा नुपीना है Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam nahai cumminan ginapado afaba gunchil baminen Allah Rasul nahai karigma malai bata de nasi izzat to gunen lasta hatim dagi machano pisine numit hubni Allah Rasul da appeal tawi thadok pina baida makta mamu thadok pagi Allah Rasul ne faisala tawre लेकिन मां मथंदा चते आए कि ईमान अभी सिद्ध था तो पुआन अल्लाह के रसूल ने कयाम इज्जत सम्मान पी मकोई नुपी हातिम दा की मचान पी मुसलमान मान नबी सिंह से सगोला मंगो लोना मकोई इज्जत तो उधर था दो रहे मान मैं मयांबा आदेशी पावता मुरे करिया इतना एमो करेगो मोहम्मद से निंथाऊ वही बता रही नंग सुनंगी इलाका की निंथाऊ ने लिदार नी निंथाऊ अंगा ऊन अब ददी का इन्हीं कैसे लगते बेसे तिकी ओशोमना की वहाँ पर लगते करीगुमो मोहम्मद सी निंथाऊ न लंदर नबी वरम बता रहे अचुम्बन नबी वरम बता रही अचुम्बन नबी सी तुंगदे अपन फोकते सिन्यारबा अचुम्बन वो बता रही आहार बफास इस्तेप्ता या फम तो इजना है ईमान पर हुक्म तो इजना मरा मधु नंग चत्तन जंतनी हम जो सिन्यार पर अदुदा अदीसी अदीब ने हातिम सिल्लाई मदीना दा अल्लाह की रसूल की खिदमत ता हाजिर हो रहे अदु साहबा राशि अदीब ने हातिम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदीब ने हातिम की
مخود سپاہی پارے میں تم دا پودن چلی اسی کی ماندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کی ماندہ ہے کہ خوب شمبب اللہ رب العالمین نا آئے گی خودتا عدی ابن حاتم کی خود سننی آئے اگر جو آدھو پورا ہو رہی نے اللہ کے رسول نے ماں کی حجرہ مبارک تا پودن چپو متا مسجد اللمفیدہ ایک نپی منا مچا چلگوی نپی امنا اللہ کی رسول کو لمفیدہ تھر لگا ماں کی ضرورت حاجت بیان توی توروے میں تم دا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی ضرورت تم افہم دا لیبنا حاجتنا بیان تو دنو پورا تورم لے اذی میں تم دا عذیب پودن چلی عذین ہائی ربا آئی گی وکھل دا دی لاکھرے مہاسی ننتھو مکتینتین کرے گی ننتھو مبو لمفیدہ پرجانا رعایانا تھتن وائی شباب سے وہ بھی آتے سینیار میں شان شوق کو نہیں دنا اب تو نہ ہے کہ وکھل دا دی لئے مان ننتھو مکتینترین اللہ کے رسول کی حجرہ مبارک یوروے تم دا اللہ کے رسول نا متمد دا اللہ کے رسول کی مناتا فدا عمل ایرم بشینی آربا فدا سن قریبت مپانسی فی گمبا سولا گمبنی منوں سنبو خجور منا اکن بدو ادو ہانجلے مول حل بنے ہائی اسپیشل مہمان گیسٹ لاغا پھمل ویدہ مکتا اللہ کے رسول ادو پتھوڑا گا دیشی دا پھمل لی پھموائنا ادین آئی پھموائنا اللہ کے رسول نہ پھموائنا لیکن اللہ کے رسول پھم جو دے میں مہمان سے اسیبو پھمل لی اما سن خود اللہ کے رسول سے لیباک تو پھم بسین ہے لیباک تو پھم ہے ابھی میں تم دا اللہ کے رسول نے سوال کھرتا ہویا دیشی دا ادو ایمان کا مری لینا پونے ادو یمتانیاں گیانتانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالی با اللہ دگی ہے نا معبود برحق سے لیبرن ہے نا ہنگمنی اللہ کے رسول نا ادی ابن حاتم دا ہنگمی اللہ دگی ہے نا چاہو معبود برحق لیبرن اللہ نا تب دا تو پکوئے مپو اما جس کی عبادت بندگی توبہ کی لائق کنا گمبا تو پا لیبرن اللہ نا تب دا کھنگا دی ہائی ہوئے مان حرب اللہ نا تب دا تو پائیشو کھن دی سنی حرب اے ادی نن سیگی کوئی دی چیل لی برسینی حربا اللہ اکبر ہائی بدے اللہ خواہدے یہ نا چاہو ہائی بسے اسی اقرار شکار تو مطاو تارنی ہے نا نن اے کوئی دی چیل لی برسینی حربا اللہ اکبر کی مانا اللہ خواہدے ان چاہو نن اے وند ہائی اسنی حربا اللہ کی ذات تگی اللہ تگی ہنا چاہو کوئی مپو عمل لئی برسینی ہم تو تاو اسنی حربا مانا آئی بل لئی ہائی بسے کھند اسنی حربا ادو ابتار دی ننگ ایمان پرگ لو ننگی جان مال محفوظ ویرانی سنہر ادو دا آدین کرین کھوبائی ہنگرا مان ہے ربا ایاک دیندار نشین ہے ربا ای دیندار نے آدین کھوممنی اللہ کے رسول نے کری حرک ہنگرا ننگی دیندو دی آئی نہینا نموندے کھنگی سنہر ربا ننگی دیندو آئی نموندے ہینا کھنگی سنہر ربا ننگ رکوسی نتر سینی عربا رکوسی ان ہائی دی مکوئی بو رکوسی ہر کھنگ رمی ہائی دی کھرستان مذہب کی عقیدات ہم لبا اما سو سابی مذہب کسو میلا جلا عقیدات ہم بسی وہ رکوسی کوئی ننگ رکوسی نتر سینی عربا مان ہے مانے ہے حالانکہ اللہ کے رسول نمائی علاقہ تو کبھی چلو دے کھم سکن دے لیکن نبی نہیں اللہ جو میں کہتے خاص متین لائن نہیں اگر میں تم دا اللہ کے رسول ہے ربا ننگ سے ننگی قومدگی ننگی سماجتگی مال غنیمت ٹیکس چار بھاور ایک باگ لو و نترا جبکہ ننگی دھرم دا ننگی مذہب تو جائز ہے حرام نہیں آدھو زمان آئے بالکل چمیں اللہ رسول نے آئے تو چمیں اگر میں تم دا اللہ کے رسول نے ہمو گھندن ہنگی ننگ ایمان پرک سے آئے گی تم لے پی میشی سے لائی رہی اننا رسینی حاربا ایک متمم لاکنے اللہ نا جزیرت العرب تا زکاة پی کی
اسی مال سے اسی لوبی نہیں لے رہا اتنا اللہ نہ مالدار سے منی مسلمان سنگو عرب کی مینا زکاة کی مال لوبا میں گلائے او ہولے رشنی ہے سبحان اللہ اگر میں تم دا اما کہنا نہ کرے ادنا مسلمان سے سول تول لیا ادنا مپانگل سول لی اما سون قریش کی مینا تانتورا پنی دھتکارا ہوا نے ادن کھل لگنے ننگ ایمان پر افری بسنی ہے اکوئی کوئی دنا اللہ رب العالمین مسلمان نپیم ابو قسطنطنیہ دگی عراق کی سرزمین دگی نپیم متھنتا حجاز مقدس سے حج توبلا کنیشنی عربا متھن گفت نپی اما سنما صحیح سالیم امگا حج ترو ہندن چاکی نشنی عرب ادین حاربا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا مسیح کے حیرم بواسے چاہیے ہم سودہ پورا ہوئے سبحان اللہ لاستا عدی ابن حاتم ایمان پورکھے حینی مدیسینی ایکوین جسپو نبینین یاری دو اتنا سچا اس قدر سچا جو مانا حیرم بپن نوک سے چپ 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 چانک چنبا اما ہوا واسو بھی راو در بیچناو سی ادوگی نبی ادوگی نسیک ہوئی سی امتی نے الحمدللہ اسیگی نبی اسیگی برکت کی وائی تا جگرہ نونگ من نپا من نوجوان نپا پاکھنگ من ہونگ دو می نوجوان نپا من اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناکتا لائی صحابہ کی مجلس تا ادوگ آئے کری ایدنا اللہ کے رسول آئی کی نفس اسیدہ کنٹرول توبہ نمدرے نہاک آئیو بدکاری زنا توبہ کی پارمیشن پیوائن پھول نہائی رہی منی پاس سینا نوجوان سینا لیکن اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین پھوسو پھو دے چیسو چیگے تانسو تاکوکتے نپا آسیو کوجلی پاکن مچا سیو کوجلوے مطمئن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہائے اے نپا نننے کسی نپی مگا زنا تو نگے بدکاری تو گہر سے کنا گنبگی مچل مچے اویر مورا سنہاری با نترگنا کنا گنبگی مچان پی اویر مورا نترگنا کنا گنبگی مما اویر مورا سنہاری با کری گنبا تو پا میمنا ننگی نچل نچے گا ننگی نماغا نترگا ننگی نچانو پی گا سکتا بوسی تو گیا تا دینم پام گنی رسنہاری با یا ننگلی رسنی عربا مانا عربا ہاں یا ننگو یا ہے اسی پنہ اکسی حرما تم دا اسی نوجوان نفا سے بھاگتا آ رہے این حائر صلی اللہ علیہ بسے کرے گی نہیں دنیا دا جو تو زناگی بدکاری ہوتے نا اور اسے کسی اجنبی نفام گا نوجوان نپیم گا نوجوان نپی سے کناغم گی دی مچل مچی اور ابنا با نترا کناغوی مچانو پی نترا کوئی دورم نا با ادم حیدن آئی نمیم گی ادم حیدن تا اکتار دی آئی گی چلی چے گسو آئی گی چا گسو کناغم نا دی بیوار دکتا رو کدوری با کرے گی زنا سی قرض نہ ہے قرض ہے نہ دی کناغم دے شین لور اکتا دی سندو کو مٹھو داو دو ادم حیدن آئی ہاگ نا کناغم نا زنا سی تا اکتار دی نہا کیمون منون دے یانے کوئی میم دے اتو پا نفام نسو دیگو واردو تو کنشین ہے نام جو اتو بکتا ہوتا ہو ادو کی معاملہ تو کنشین ہے منا مدرس زنا سے قرض نہیں اصل دے صحابی رسول جو بات تاہر ہے لاستا ہے اللہ کے رسول آئی گیان تاجر سنہاری با آیا گیان تاجر ہے لیکن نبی رحمت اللہ العالمین ادو ہارا گلوئی دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ہاری با نوجوان سیگی سینہ تھباک سے اسیدہ نان تھکی سینیار مکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک سینہ امکفنگ نان تھی آئے اگئی مطم دا اسائی نوجوان نپاس انہاری با ہیک ادو کی نمید ادو دگی آئی کی تھموئی اسیدہ اسی گمبا علال با شیطانی وقل سے امک خوب ہے لاکھ درمنا سبحان اللہ کرم با نبی نوبا جس کی دستے مبارک نا امک تا مپاندگی حقشان مسلطے نان تھبدا
دل کی دنیا ہو گھری سے کرم منا بینو کھندنے گو اجناو سی ٹھیک ادم ہے اتنا حضرت ابو محضورہ اللہ کے رسولنا حضرت بلال بن مکہ جو اترو میں تم دنے ازان لون خانہ کا ودا جان اللہ علیہ اسا ابو محضورہ سن نوجوان نے مخولی ہم تھا جبا کھنگوا اسا حضرت بلال نا ازان اللہ وسے سیدھا ما سعدو کی نقل توری بنا ہے کہ متم تنبانی کوئی نہ ہے بدو متم تنبا اللہ کے رسول تاروے میں تم نہ آئے با آئی فاوائن کنانو حجی آجا اللہ وہ تو متم تنبا فاوائن فاضل پورے فاضل پوراوے میں تم دا اسائی ابو محضورہ سے سیدھا ہے اسائی ہے کہ وائی دو ریپیٹ ہوائینا ہے کہ اللہ اکبر وائی دو ادو ہمیں ہائی اسی نہیں ہے با مجبور ہو ادھر ہائے روئے میں تم دا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ابو محضور آگی مکوک تگی کوئی بھاؤ سی نام تھا اسی نے اور کوک تگی سمان نام تھا کیا ہے اگر میں تم نا ابو محضور آسی ایمان برک رہا سبحان اللہ ماں ایمان برک ہے ایمان برک ہے میں تم نے کاری آئے رکھن برا روئے زمینہ سیدھا آئی کی تھاموئی دا محمد تی ہے تو کی جو وسیل لئی رم دے سینی ہاری با لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا آئی کی کوک تاگی کھوئی پھاو باید نام تھبسی کی متم دا دی آئی کی تھموئی سیدھا آئی کی قلب تا محمدی ہے نمسیب سی کناسو لئی کرسینے اب سبحان اللہ کرم خود نو بیشنو سے کھندنے بیو ادو کی نبی ادو کی امتی نہیں خوشی ادو کی نبی ادو کی امتی نہیں مرے مدنا اصل دی انوشورن نی دین کی اصل بنیاد سی اتباع انوشورن ہائی بھئی آبا اللہ مسلمان کی رسول کی انوشورن توبہ اتباع توبہ پیروی توبہ سی اصل بنیاد دی دین کی قرآن پاک کا اللہ رب العالمین ہے من یطع اللہ والرسول فأولئك أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هاربا الله رب العالمين هاربا أدوكم كناكم من الله سو رسول بنم سيربا ماغي حشر نبي سنگا صدیق شہید سنگ اما سو امت کیا فومی سنگا ہوئی گنے آیات اسی سارے نزول حج آیات اسی اتری بھئی لاکھ کی مرم اسی ورشان زبین عربی نحری سے آیات سی اللہ تھا کوئی مرم سے سینے اصل میں نوما ایک صحابہ رسول منا اللہ کے رسول حریبا اللہ کے رسول نہا کی نمسی وسی ہے کہ تھموئی دیام دل اسنے عربا ایر نہا کو انہیں کو مطلب دیوم دے لائے گا مسجد نہا کو دم اوپن اسنے عربا لیکن محمد ناس دنیا سے تھا تو چخر علی سنے عربا عالم آخرت کا عالم دنیا دے عالم آخرت صفت دو چخر علی اما سن نہا کی جنت عوام کو تھاکتا لیونی ایک نمبر آئی دی جنت پھانگانی نا پھانگوڑے سکھن دے ایک نمبر پستوڑا باہم پھانگسو نہا کی تھاکوانا دور میں ای کوئی دی اتنا تھاکوانا ہے ادو جنت تو نہا کو او پھانگر کا ایسی خان بن امگانی اسنے عربا نہا کو او دمیر ایسی شبر تو بن امگانی اسنے عربا اسی سوال اسی متونگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہ لکھی تمہیں نہ لے رہے نہا متونگا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے لائے ہرگا مسیح آیا سی پورا پنے اب من یطع اللہ والرسول فأولئك أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مسیدہ اسے ماں سوال ہے کہ کوئی شبی انصار لاکھرے کنایگم من اللہ رسول کی اونوشورن طوربا ہائی بھئی آدم پورا چلبا اگر تاکہ ماں کی حشر کناگو ہوئی گنی نبی سنگھ جنت تو ہوئی گنی سنہیں عربا نہ ترگا صدیق سنگا نبی امتوں دا امت اسے خواہی دینا افابا گروسی بو صدیق ہارے کھنگنے نہ ترگا نہ شہید سنگا جو اللہ کے لمحیرے تھوائی کتھو کرے جان پان کتھو کرے گا نہ ترگا امت کی افابا اللہ کی ولی سنگ متقی پرہزگار سنگا مطلب کریں نا دنیا میں جو تون اللہ سب رسول کی اونو شرون تو بتا رہا دی حیان آخرت جنت شو مانگنی
amasung nabi singi manak supangani qurbat phangani sinab chawsin maramaduna asal অনুসরণ ni ittibani nabi ki অনুসরণ toba sahaba ki mohamadu tambase asal din ni sinabsin ayna semana semadunte करेगा सेवे मसू साहबा ने तो बता दो को माना ना मदी वो दीन है बाकी दीन है ही नहीं ऐन पांबा तरीका दे बात तोड़ा का अल्लाह लौवा ना पांबा तरीका दे बात तोड़ा का अल्लाह लौवा इबादत अल्लाह की मनात भेली तो इबे जमकता अल्लाह की मनात कबूल मंजूर अल्लाह ने लवल बगी था इबादत ही वो इबे जमकता पोला मनी दरकार ने जब तक पोला मने जिंदगी आने से सोदरवा किसी भी बंदा की इबादत अल्लाह अल्लाह होएगा ओके तो होएगा कैंसिल न फॉर करें कुरान ताकबीर अब कुरान मन अस्लम वजहहु लिल्लाह फहुवा मुहसिन कनागुम मना मान मागी नफ्स अमसुम जात असिबो अल्लाह की ताबे तो खबा माँ की अपाम मनमानी व्यक्ति को तो कैसे नहीं करवा अमा मतलब करी नो कना गुम्मना अल्लाह ने मिसे अल्लाह बुराजी खुश तो कोई जमक हुए रबा मम्मी चप्पे जमक करते हैं मयाम नवारी ली नवाई नते अरे अभी मचा दो यार अल्लाह सोली है खुशी ने माँ दे हेलबदी लेते हैं अतो आयल भाई नते थमोई जा अल्लाह वो कीदना अल्लाह वो नुक्सीदना नबी की अज़मत थमोई दिया उधना अल्लाह के हुक्म यारीबा नबी की तरीका दे इबादत बंदगी तोरीबा फहुवा मुहसिन सी मतलब करी ना असाई आई कोई तौहीद इबादत से अल्लाह की दौर से अल्लाह को कीदन दौरी इबादत से अल्लाह को राजी खुश तो वही तो मतलब तौरीब इबादत से मसीह की तरीका नियम नीति चुम लबा अमन अबो आन नंबर 1 इखलास से और भाई कोई अमल दा आमान दे इखलास से और भाई अल्लाह की रजा की दमकतनी अल्लाह वो राजी खुश तो भाई दमकतनी अल्लाह वो पिल भाई दमकतनी तौरीब अल्लाह वो कीदना अनीस उबन वो असाई अल्लाह सोल भाई तरीका दो शरीयत में ताक को दुगा कुरान मसू हदीस न हाय में दुगा चप चप चाना न होए रबा पोले मनीषी फंगुदना के बाद अल्लाह ने लव हर रहे अल्लाह की नज़दीक मकबूल हो रहे निशान से बात कर रहे हैं तादरो दर्शे तुझे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد अगर तारी नसी जलसा दौर से जलसा मकसद करीनो जलसा की मकसद काउ की बदीन दो निंसिंग बा खंगलगा काउ खंगो निंसिंबा खंगाओ दो पोटो अनोबो खंगोबा सिनाबा खंगलगा मतुंगा अमली शक्ल दे कोन पाको को पुक्सिंग सिने मकसद हिदायत फंबा अचुम बलम हिदला ngaba दिन दे तारंगबा नजर सा तौरसे न तरदी जोनो वर नजर सा तौरसी पे पांदा तो कोई नत्या ममिन चहल वही नत्याबा अल्लाह राजी खुश तो वही ना उतना सारी तुम खानी से सिर्फ पेंडेल सजाए स्वयं खुश तो उनसे हाय वो देखो बेचारे उनको करो नत्या अल्लाह राजी खुश तो वही ना उतना दीन दल आके दीन दे चकाए ना मरे मतलब असली मकसद से काउ भी याद देखना उसे काउ ही तार दिखाना बा काउ भी याद मकसद मरे मतलब देखना उसे ऐ कोई दीन तंगो दे में दीन दल आके तब दी एक साहब रसूलुल्लाह की एक ईमान गमारी लवारी अंतर मनीषी जगह हजरत अब्दुल्लाह सुल बजादे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मासी मदीना दगी खैतन लापु में गए से माँ की मपा ले खिते माँ खका लेरी मामा लेरी माँ सी असल माँ की थमोई दा दीन की नुमसीबा
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپا بلمائی دل دا لئی رہے نونگا ماں سے مدینہ دے ہندل لائی ماں کی چہرہ سے اودا چہرہ سے ہونگا چہرہ سے ہونگا کی اسائی ماں سے کسی محمد اللہ کے رسول کی تذکرہ ہے جو واری ہی ندنے مناسی چون نمازی تام مننے لیکن ماں نمائی تھموئی کی اسلام سے ماں پروکاستا ہو دیا ایمان پرفی متم دودا ماں سے ماں کی خکاسی نہانگی وہ چیک ندنے ہائی ننگ ایمان پرخر بائینا نہیں محمد تو چہرہ سے یاد ہے نا میری چہرہ سے تائیبہ میری تھموئی دلائی بسے اسی چہرہ کو ظاہر ہوئی بنی مونے خناق میں ہم برکھا باستر ہوگا مائی ممائی دو دکھنگا نہیں مائی حرا ہو رہا ہے بسے کھنگ ہوئی رہا کھنگ بنے ہو اسوم ہے جنا ماں جیسائی ایمان سی نبی جی پامنے ادو کی اپام ادو لائی بنی نا مائی خگاسین کھا رہے مائی گڑبر ہم دو ہوئے پوچھ چھے نا مائی خگاسین آگے ننگ ایمان برکھر بائن پرکھر آئیدو ہو رہے ہائیدو دیمان چھے لکھ مجھے دائے لو جلیں گے چھے لکھ مجھے منجل ہو رہی میں پورا ننگا ننگ ایمان برکھر دی یوں بھی تھوک رندہ ہو رہی نا لیکن ماما دی ماما نہیں دنا تائیبہ میں ماما سے ہزار ایک ہوئے نا ایمائی پائے خدمت اور ایمائی پائے ہفتے آگا ہوئی بنتے ہیں سن دکھاؤ گو نشاؤ سی کبھی بھی آگا ہو روئے دمی ہزار خدمت اور چو ہوئی بدی آگا ہو روئے ماما کی نمسیب سے اولاد کی تھموئی دا آجی ماما اولاد کی نمسیب ممائی تھموئی دا بھی تھرن اللہ اینا ماما سے لاستا پھی اما پھی ماما سے بطور اکتنا شیئی ایسا سی گنے نن تنخواہ میں شیگاہ رگا نہیں پھجوم ہوئی روح تنخواہ میں انجل لگا ہے کہ نہیں چاگر پھروک ہوئی روح ایدر بھی ماں سے ایسی برک تھو دو ہے ظلم بجا دین بجا دین ہے بھی چاگر بکوئی ظلم بجا دین ہے بھی دو چاگر والے ہے بھی عبداللہ ظلم بجا دین عبداللہ دو چاگر والے ہے بھی پھی آسان وہ مجھ شیگاہ رگا تنخواہ میں پھجوم ہوئی گا مطلق تنگ وسینہ وہ پھروک ہوئی رہی ہے بھی انجل لگنے ہو ماں سے سیدھا مدینہ منورہ کی میں کہی دلائے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اورگ ممنت ہوئی اللہ رسول نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورگ ممنت ہوئی نام لا عبائب اللہ ایسی نیائی با ایوم تھا دکھ اللہ ہے اصحاب شفاسی حیدی اللہ رسول کی منابتا صحابہ کھر لے رمی دین تنبی دمکتا مخوشی مدو کا شامل تو ہے مہاں یہ تھموئی دا اللہ کی عشق و محبت ایسا لئی ہائی ربا کبھی کبھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوک سے دفعہ لگا ہے اللہ لئی لہو رئیس نیار با ہائی دی جس کا رکھنا نے جس کا ایدن اللہ لئی لہو رئیس نیار با ادھا حضرت امانگا ہائی دی ڈاکی سی نیار با دھمکی تھوک سی نیار ایک لہو گنایا اللہ رسول نے ارکھا ہے عبداللہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دو عبداللہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دو حضرت عمر نہ رہا اے عمر نہ عبداللہ مکان کشوہر نہ مائی توجہ توجری حید نب مائی توجہ توجری نہ حید تھنگو حید نب نوم جنگم دے چلے سی نہر با سے عبداللہ ظلم بجا رہی سو چلی اللہ کے رسول سو اتوب صحابہ سو چلی چلو اے با تم اسیدہ اسائی محاق سے عبداللہ ظلم بجا رہی سی نہ رہے اور ہو رہے نادنا ایک دم نابا کی حیدالو بھی حالت کوئی ہو رہے اللہ کے رسول کی مناب تو پاؤ گئے ہو رہے سن تو دنن نہ آ رہے ایدنا اللہ کے رسول نے حضرت عمر اما سن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما مخوئی نفسی پورا چلی عبداللہ کی حیدی لائن بیدہ مکتا انا بین بیدہ مکتا ادو دماغ سے ایک دم حیدی پنسی کے علوی متم دو دیا اکھرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا عبداللہ ظلم بجائے دین سیگی مکوک سی تنباقت ہمیشن ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول نا عبداللہ ظلم بجائے دین کی کوک سے تنباقت ہمیشن ہے دی اگر متم دا نحق کی متم دا تنباقت لئی 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 نمائی تھوائی تھوک ہے انہا للہ و انی راجع اگر متم دا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دھائی کریا دنا نکھوئی عبداللہ کی نے کفن دفن کی انتظام توسنی آئے گا ہائی دیکھ میں قبر دوبرتا ہوں رہا رہی اما شو ماں کی کفن دی آئے گی چادر سینے وہ جرے سینے آئے گا اللہ رسول حاج بنے ماں کی کفن سے آئے گی پیسے سینے وہ جرے نہیں آئے گا
جنازہ فی یوم جنازہ سولنتم دا قبر تھان تدا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر دا کم لگا عبداللہ ذل بجاد ایمو تھان تشنی ہے با کری ماتم دا مائی آتیو کناس بیتے مائی آتیو کناس بیتا مینا خود نبی مسام کم لگا قبر دا تھان تائی ادو گھائی کری ادنا ایک یا اللہ ای عبداللہ کی مسکت راضی نشین ہے با نہا چمائی مسکت راضی وہ نشین ہے با یا اللہ ای عبداللہ ذل بجاد ایمو مسکت راضی نہیں نہا چمائی مسکت راضی وہ نشین ہے با عظمتم دا حضرت عمر جو اشتراک کسی نہر با اوہ نسیگی میت چیدی آئی کی میت نیک ملفم تو اس نہر با اوہ دم گدم نہر کرے گی ایک طرف ماگی پنسیلی علوی با علوی من انسان نبی کی تنباکتو ہو لگنے اما سن ماگی کفن نبی کی چادر مبارک موری با اما سن مارو قبر تھان تھبا نبی کی دست مبارک تھان تھبا اسی عمدہ حضرت عمر سے بھاگتا رئیس نہر با جس نے جتنی قربانی دی اللہ نے اتنا دیا میں قربانی سے چاہو گیا با قربانی اتنا چاہوئی ماگی کھکانا ماگی چچانا سیر لیوک بھی دو پورا لوٹر ہو رہی پورا ننگا ہو رہی کنا کی خاطر دا اللہ کو راضی خوش کرنے کے لئے نیمی خاطر دا تو مانا ننگا ہو رہی سے نترو نمائی بھی دا مقتنہ کیا با اللہ کی دا مقتنہ با لیکن اللہ نے کس کا کیا پہنایا نبی کا چادر پہنایا سینی میری قربانی جو تو چاوری مائگی ماگی انام گروکار سو چاونے با نہا کی انتابیو کل بتا رہا دی نہا کی پوستو اچھو فرگنا با انتابیو ہلکا فلکا ہوتا رہا دی نہا کی پوستو اچھو چاکلی اچھو وہی باو بندے سی دنیا دستور نہیں مرم عبدالعشاء حسین قربانی کی پیوے درکار دی انسان جتنا قربانی پیش کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے مطابق دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں تکبیر امی کری ہے ادنا اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا وعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا او کما قال علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر امی کری ہے ادنا ننگا دنیا دے جو تو پوری مان لے گدر دو ادو کی حساب دنیا کی اسباب مال و متاع اختیار تو سنیار دنیا کی سامان وعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا اما سن جو تو پوریمان آخرت تک ہوئی نہ لے دور دو ادو کی مطابق آخرت کی سامان اکٹھا تو اس نے سی کوئی مت کی مانگ دنی دنیا کنسی شاید 70-80-90 لورے شاید 70-80-90 لوری مترو چاہ مہین ممیشی چاہی چاہ مجھے اور یاد آو لیکن نسی کوئی چاہیے چاہ قیادہ کی نوئی کوئی نکھنگی با سوتاب دی قیادہ ہی نکھنگی با حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا لامک حال خدگی امام حلق رہا وسیق دنیا سے دا امام دنیا سے حلق رہا با حلق ہی رہا با حلق چاہیے چاہ قیادہ حضرت نا با حضرت آدم دنیا کا لام بسے لیکن کوئی بندہ واپس نہیں آیا اسی نکھنگو ہمیں دنیا کی پنسی دی شاید 70-80 تنیا آخرت کی پنسی انلیمٹ میں کوئی لیمٹ لیتے ہیں اتنا کوئی بھئی جس کی زندگی کی لیمٹ لیتی ہے اتنا کوئی بھی دو ماں کی سامان زیادہ اکتھا تو ہم دھوک رہا یا ہم نے پنجی اچھو سے من دھوک رہا با جس کے ہم حلاوہ دو دنیا دا ادو آخرت کی پنجی دنیا دا سمو کو رکھنے قبر دینا تیشا سی قبر سے رجال فوقوں نے برکھا تھا کو دکتے ہو دنیا سے برکھا تھا انہیں رجال فوقے قبر دنی کوئی توری پود نہ دستگی نسی جلجہ دور سے اسی عجر و صحاب اللہ نے قبر دا پیر دور نہ با اگر پھول مائی دو قبر دا اللہ نے پیر دور بچناو سی مرا مدنا ای کوئی سی نوم مسیح دور ابنی نوم اللہ کے مناب تا حل دور ابنی سی پنسی اسی نوم لوئے ہرنی اغال با دنیا سے یا گناہت لے وقت نوم دی من مرنے اب نوم من مرنے مرا مدنا امام دا خبرات دا کرین ہنگلی یہ سوچنے کی ضرورت ہے مسیح کھن تھا نہیں آئی نیچن آؤ سے امام دا قبر اتھنتا کی قبر میں نمت کی اعلان تاوی آئے آئی وحشت کی یمنائنا آئی تنہائی کی یمنی ہائی دے ایوان دا لاپسی متن تا لائنی سنگل دبل کناسو ہوئی روشی نیار با متن تا وحشت ہائی بدی
nungsiba maya mohabbat hari kaam na hammi thibina blorojna mathan to dor mishinar ba kira makora ki umne ne elan to re cover china har bi ai mano sida li sulai sab sulai bichi sulai jinar ba ama sum amam bagi yum mishinar ba amam bagi yum ne hari pod si chumi khabar mammi ai koi leba hajal lamba ida wa hadro wa harma tandani no bani amo ngalam badu mamdan ne hobna ba wa ha ba mai kai singa mamdan ne hodro ne hobani singa aduna ai ko si dunia thak dormi dunia ke punsi ni khudam karina dunia ke punsi ni khudam dishini jinosin حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نا ایک ایگزامپل لما مثال لما دنیا کی پنسی کی پیری ہائی بکری اگر دنیا کی پنسی خودم دیاسی نی ایک نفا اما مائم مقصود منزل دلن ایم اما تودن مالن بھی امدر چلی سنی آئر با مانگی مطلوم سیدہ ایک کئی اچھو من انری تانری سنی آئر مابو ماسی کئی جنے یوئی دو تمام دا چیلی لیکن مان چیلی میں آئینا قیام دا چیل گنی یہو کدو رہے مان دا کوہاما اسنی آر گنی پاسینا کوہاسی منوں دا مان چونگ دورنگا ہنگیوں دا بایا اینگو ما تندردی مایا کادنا ملائی سن لون کادنا ازدہاما کوہامنوں سیدہ مانے اینگی مخاوی چونگ دارے ازدہاگی مایا چنگنے ما پاندل ہے کئی جاہنی hingga dia ada sawai nusuri midana adu da last son hirak mutamda ko asigi akoi basidane nafisi kun thana hawri sinaiba mana khalli nafisi paida ga yana dana imanung dallai jaragan adu khannan mas ko amanum chandana nafisi cher na paida yan dallai asub wa krammatam sondana ma ondana kai makhadana azda adu marak adu da ay koy uchi ani la ay shini arba uchi ani amana amoba uchi amoba anak sina mana se pai na phi se asi kak pa horak lai man pai na phi se sikak pa horak shini arba adugi awab dudar lai ni zamana akoy da charo taraf ko asin manung da yeng matam da khoy mahum amlai re khoy mahum मादनी एंगल खोई और हमने तुम बदल खाब द खोई यारी नत्र द न तुम बदल खोई यारी नील खुदम दिल न खोई को ने तुम ये मार दो इधर आ रही कना उनमें चार चिनिया मार कर दे इधर ने ऐस मार चार दे खोई को ने तुम ये हाय बना खोई है जी हाउ तुम बदल मम्मी चली ना मार तंग बदल की मार दो तंग बदल की ओ हाउ ने लोई है हाउ ने किधर मार ऐसे वो अपन लोग काउ है आने कई ने ताना दो भी सुकाव रहे मखा के अज़दाज़ सुकाव रहे अरे मखुन पायरी दो अभी सुकाव रहे उची ने कागली सुकाव रहे असल में हम अभी महाउद खोई के महाउद ना अभी मतुम ने इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने हाइबा असल माना मैं मतुम तानरी बक कैसे मैं मलकुल मौत ना है मतम बुंगारी मैं इन्नरी मैं मतुम कोहाय मनोंगी अज़दा से मागी कबर की अज़ाब तुनंगाई मैं लाओ खंगनन दुनिया दा धरता उधर नवासों दा दुरु जाहिं दबदो आइले बुत भाई वो आई ना खंग चंगो खंगने आई ना नाई रिन्ना है असाई मागी सही से अनमार नाफी पारी से नाफी से माई दुनिया की पुंसी दुनाए कच्चल नहीं सिने उमाई दुनिया की पुंसी से असाई उची एनी सिने अंगो बसीने को नोंफिल खुदन बेनी आमो वसीना है हाय दे अहिंग अमसुं नोंफिन चलगा माय पुंसी से माइनस और तन लिचल है मिशनर अगर कि खोई से असिना दुनिया ना है खोई से ना दुनिया अब असिगे दुनिया असिगे रंग भंसी ऊखी देखो ना कबर सु कावरम काव दो कावरम ना वा आखिरत सु कावरम ईशा के मौत है कावरम ना असिने जनो से दुनिया की नुंगाई वा लज्जत सिने कोई अल्लाह वन का उखरमनी मरम बादुरा असीगी गफलत की पुंसिये से मस्जिद की बेदार और बेदर करने अल्लाह सोंदबे पुंसी से असी बगचा माने अल्लाह सोंदबे मी से मासी मुर्दा ने हारिना करम आइदना सिवारी में गया
حضرت باید بستامی رحمت اللہ علیہ اچھوب اللہ کی ولی نے مہا کی مناکتنی پا من کھلے کر ایدن اللہ کی ولی نے اچھوب بھی نے ام تو اونا جرو گئے نوما میم دے تھوئیشی نے آروا کھونگے ایک چپسی پرانا زمانہ واری نے چلو مطلب دو وارد نو پاندیر مخادمہ ہپی اچھا نفاسی چم میدینتے کو چلی نفاسی چم مینتے اللہ نا مابو اچھے کی مرول خنگل با نپانا ما سے اچھے کلو خنگا ما ناکتن ہی تدن اویرنی متا مسجدہ اچھے گنی مائی ممنگدل آئے اچھے گم نایری با نفاسی کائی چلیمان ہنگی امدا امنا کھملی با بایزید گشتامی گی مناکتن ہے خیری با اچھے سنا اسے اما سن حارف کرے بایزید گشتامی بھی سیرے سنی آربا اسے نفاسی ممنگ اوری می تاری می مالونا سلوت جکن مطمئنہ کھگاوا ابھی وقت مامان فور فانا داری اش کری لگتا اوری سے امنا ہائی سیکھ رہن آیا کی شفان تو چت پنب چونگنی را حل بنا چونگنی رہن سن ناک کھل لگا جو ہوا بچہ تیسا لگے چگنا ہے تھوڑا میں چلگے سنیار چلے میں تم دا دی یور حضرت کی مناق سے یور دا دی بائی مسلم ایک دم زندہ تھتا گودن لے ربی نے نفاس حقا بکا ہو رکھا نو تو سے آہون دا نبو اچھی ایک نائیو سیکھ رکھنا شوم دا ہندل لے ربی برا کری کھیلانو مارتا آدھ رہے ادو دا مانا حضرت خود واری سی لیبنا اینا منگا ناکو سم اچھے گا نہیں اچھے گا نائی ناک سیکھ رہے ادو سیکھ واری سی کری نوائن حالانکہ ناک دی زندہ نہیں ادھا حضرت نائی با ہائی ننگا دی منگو کرم ماتم دو وی کری نوی ابدا ہے ہوئے ننگا دی منگو کرم ماتم دو وی کری نوی ابدا ہے ہوئے مانا ہے فلا ماتم دو مانا ہے بالکل صحیح کہا اچھے ایک نائی دو بالکل چمی سنی آئے با کرم ہے دنا ای ماتم مدو دا اللہ گیا تگی غافل ہو رہی سنی آئے حضرت بائی مستامن کریم کو بھائی ننگا منگو رو ماتم دو اچھے کن ہائی ماتم دو ادو دا ای اللہ گیا تگی لاپنا لئی رہی سنی آئے اللہ سولو درائب نب اگر تاکی واری سے نکھانی سی پوری سی کری نو اللہ سون دبائی کنسی سی مردہ نہاری نب ادو نے ایسا ہی اچھے کن ہائی دو باجید مستامی سی ہو رہا ہے دو حضرت باجید مستان آمی چوم لے آئی دنا کری ماتم دو آئی اللہ سولو رو درسنی آئی اگر تاکی اللہ سولو کنسی سی زندہ کی مثال لے اللہ سون دبائی کنسی مردہ آگا چپما نہاری نب ایک ویسی ہن سیبا سی پامبرو ہن سیبا سی چومبرو چوم دیا با اگر تاکی اللہ سولو سلیم انشاءاللہ کھم دے تم نہ رہے اللہ سون چاہو انشاءاللہ اللہ سولے گا نہیں ہنگو ہے دور سے دنیا کا سو ہنگا نہیں آخرت سے ہنگو دور ابنا دنیا کا سو ہنگا آخرت سے ہنگو ہے دور نیشنو سے اللہ رب العالمین نسی ناکوین توجہ جلسہ آسی اللہ نے قبول تو بیشو ایسنو جس بندہ بندی سنے جو نپا بیسا حبک رضا اللہ نے لن مکی اتیا لن مکی متین جان مال وقت لگائی رب اللہ نے لن قبول تو بیشو ایسنو اللہ نے مسیح ذریعہ دے ہدایت عام و حل بیشو ایسنو محلہ سیدہ علماء عفبہ میں دیندار میں اللہ پکل بیشو ایسنو لائق لائق شیبی بولس ایسنو محلہ سیدہ حل من مردگان پنکو اللہ مغفرت بیشو ایسنو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله